Anidaso Wɔhɔ Obia. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Yes, indeed, Anidaso Wɔhɔ Obia. We jina kwaba at the DLFM 106.9. We have Brena. Semano du miensa abo apanusia ho. Ebenaso say yetena se ne de Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi no eba ebesomodi amejeso no eye wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ene eye brada ebabo somene de teso aduasa emfempem yenu ne adununu mu ene ewe Ebenezer baabi atwede ampo Yakopon de abedonia no pede ye kan se Yakopon na ase ena ye ne tentom ne nhyira ena enka ne den ena no pay ensom anopai fa otwere kronkron ne na ye nyina Yakotwede ampo Yakopon asem so na yemfa ye ho hye nyamensa na dwumedi ahodo aka no ento atoaso na fa otwere kronkron ne ko Joshua chapter 1 verse 3 na yen jampo nko 7 and 8 no emfanka ho na wokenkan Joshua chapter 1 verse 3 na o say yemfa emfiri 2 ko no o say na makoa Mose wu afi sori twa Jordan yi na wone oman yi nyina enko asase a medele ma won Israel no ene so mi set mu bio makoa Mose wu afi sori twa Jordan yi na wone oman yi enyina enko asase a medele ma won Israel fo no eso na yenjampo enko verse 7 and 8 no na nyijimu enso no o say na wo hu ara na enye den na ye nampa na hwedi mmransem a mehye makoa Mose ni nyina so emfiri hu nkonifa ana benkum na de abekro nyina no wadi ye miseti verse 7 yiyimu enso no o se wo hu ara na enye den na ye nampa na hwedi mmransem a mehye makoa Mose ni nyina so emfiri hu nkonifa ana benkum na de abekro nyina no wadi ye yemfa nwotwe ntwato verse 8 mamra homa yi emfiri wanumu na dwen ho awia ene anadwo na ahwewo so na ose na dwen ho awia ene anadwo na wahwe ayes sede watwere no womu ni nyina etie no na eno na wakwan nyina beye dwodwo na no ene besi wiye twede ampo Yakopon na asemni emna twede ampo Yakopon ehye nakoa Mose bose ono ene mfa Israel ma no enkonkotwa pokoko no twede sema mete ase se edu baabi no Mose na fam de ye de obeye na so nam se otie atwa twede ampo Yakopon ne munti bo hye Yakopon de hye no watumi amfa Israel ma no entwa pokoko no na twede ampo Yakopon eyi Lumba Joshua se ono ene ntoa so emfa Israel ma no entwa pokoko no na odemransem bi edema Joshua se nakoa Mose wu na mom ne nsem ono twede ampo Yakopon ka kire Mose no ohwene woni so no nya ne sa pepepe ma oma emransem huma yimfiri nanumu anadwo anasa no pada ma ne mfiri hu nko benkum ananifa onya ne sede waka na pepepe wo tweresem nim sebe ya baba na akwan mu aye twotwo na bra bonso esi ne yi anopai twede ampo Yakopon asem ni Bible se na ode enkwa ene owu asi wani so ode papa ene bone asi wanim na otuufo se fa papa na fa nkwa na ono asifo nyina diye anopai Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no de ye ka kire woni se matwede ampo Yakopon ni wanim mekasa bi abusua no ebi awo ene bempenso aduro no abusua ni nyina ni da so bo homoden se wumfiri Yakopon asem ho enko benkum anase nimfa enfound otamfo beye obo akra se wutintim otwede ampo Yakopon na ase na gwa mpa ba wabamba mbu wonyame na ase na wankɔ sote abosoma nkwaje mu wana mum wo kɔ so matwede ampo Yakopon ye woni da so de a se de tie bia no se de ne to benkum se to nimfa Yakopon bohye no ebeye adwuma anapɛ fa text messages ne bra Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadie no so di kan fo aseda ne bra WhatsApp no so 0593 40 6565 ye twen waseda no 0593 40 6565 emra sem
yɛbɛsɛn bia homatofo ndi ama ma ho so wafra ba na ɔdo aseda no ɛde aba sesɛ yi deɛ o messages na yɛtwɛn 0593 ɛyɛ WhatsApp no 0593 40 6565 sanso na we are live on Facebook at DLFM 106.9 sanso ɛna YouTube nso yɛdam ɛyɛ DLFM 106.9 Champion Taylor na dama kofitela de atom ɛwɔ Facebook ɛna afin so YouTube me a me di dwumadi ho tia me de a me gyeso no ɛyɛ wo wɔfa Nhyiraba Kwadwo Sammy B metra mu ɛde ama bema 10 gram wini ahofa dwa no DJ Hitman Mr Prince Oben dwumadi no edin edisen. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anapeye kasa ne daso Wɔhɔ Obia na dwumadi na power pack. In fact, emo den. Ne mu be de pam. Edikuwa katambo so ba besom ɛwɔ mra aseda na kwa wie. Ye no achi nso. Ye betena se asinkonwa edi nkomo. Oman Ghana nsambe na edi ahim wo man mu nsambe na ekoso endra dance na ye papa ne birthday. In fact daddy Lumba ne fan clubs ahodo ni nyina atu anamo ba fia no ebe bo DLFM ye papa ahoda na endra da celebrate ni kama o fia no mu sem nsambe na todwa fantasy club photo anamo bi ni nyina no pa trans e be di ho komo edi amegisu biu eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Welcome on board. Then as I say mabo di na mafro yemfa we enhyase. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Mabodina mafrewo Entimi be nyakukodro Enrebe kumana nifa Wodi akuko weni mwara Mese mempaba It's a brand new day. It's time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Mabodina mafrewo Daina nyakukodro Enrebe kumana nifa Wodi akuko weni mwara Mese mempaba Mina mi bawa chidomo Sani amedi mosa china Sara na medi wachi Mirina wo Mirimbawa Makami utamse Miana mabuawo Simem Papa, yeah, mina mi bawa chidomo. Sani amedi mosachino, Sara na medi wachi. Mi be mirina wo, mirimbawa. Makami untamse, miana mabuawo. Simem Papa, mina mi bawa chidomwe, sani amidi joswatina, Sara no medi wachi. DLFM 106.9. Education, information, and entertainment. Right here on DLFM 106.9. Mirim Pow, the Bialada. It's a brand new day. It's time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Yankopon no masem nie sano pon no twede ampon Yankopon agi Mose emma na tamfo sano na yenimu se wone a wode wo ho to twede ampon Yankopon so no ade nyina di bua wo nom
na ewie wɔ mu yie sa no pɛ do ho bato twede ampa Nyankopɔn so de a ano twede ampa Nyankopɔn abɔ wudin afrɛ wo sɛ bɔhyɛ asase na do bɛkɔ so wo de ne sɛ obetintim twede ampa Nyankopɔn anase na wo do ho ato no so yie Nyankopɔn ma yanim ngu ase de biala da ɛfa ndo tamfo bɛyɛ ɛfa ndo sanfo no bɛhyehyɛ fa menum na abrabɔ ho ɔboa koro bɛdi nkuguo wode ne sɛ obetintim ɔtwede ampa Nyankopɔn nase na ɔne nyame a wɔka ne ma ho ntam ɔne nyame a ɔka Mose ho ntam ɔka Joshua ho ntam na odwiri Jericho afaso ogu ye no anɔpɛ twede ampa Nyankopɔn ababa abrabɔ no mu ade bɛra yɛ pampem no ɔno twede ampa Nyankopɔn so wahwɛ benkum ahwɛ nifa obetwitwa agye anɔpɛ yi yɛtwɛn wase da message se no your WhatsApp no is active 0593 40 65 65 and I pay Fabra near American Car Farm Pasadana Bra 0593 40 65 65 Sana Facebook yeah Juma dem live when you go capital D capital L when the FM Canada 106.9 when the buy American Canada dem one pay Sana YouTube you see dem live DLFM 106.9 American Canada dem one pay na mama Esther se men kan kire wa no pay say one twede ampa Nyankopɔn no ne din aye miala na miala na de waka no sa na obenta no pay no tintim wanya me na ase na o tintim kuto di Nyankopɔn we din bia ne din a o ka kire Mose aye miala ene miala da nyame aka no pay no obeye yemfa ni sei DLFM, DLFM, 10 DLFM, 106.9. Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. It's a brand new day. It's a brand new day. Time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. WhatsApp person make come out drink sheni no pay. Asidana betemu pa. We say good morning, thank you Jesus. Amen, amen, amen. Augustina Coffee, Edify Tama Community 11. What fast we see the aba. Thank God for my life today. Amen, amen, amen. The day at the Mafia, Edify Tama Community 10. No pay uba na wash adwumadie no. The oba no do aseda ne de ba na wash na foforo so adwumadie no mu chafa wae.
We say good morning. Was na sen ko twidi nkoma twidi amponyankopon. In fact yankopon ya de kese pa me anopai. Enti na sen ka ne din pa. Amen, amen, amen. We every antigeti odifi dansoma no de ba anopai. Na ma shawani monya mawawusa bene uradi. We say good morning. Na ma shawani monya. But yankopon aya yem ye pa. Bene uradi. Amen, amen, amen. We every me bra setting change. Odifi sakuma no. We saw the Nasema Tridi and Poyankopano pay. So the nature after my bosom no sa. One more musina take Canaboni Bianca on Nabusia. A day, Raymond Valentine Kwanzaa. For the free Tama community 26. GDC affordable house in the moon of war. We say good morning, Wafa. But I can't point out Pansy. So, Mammy, what bomb home, what the album home buying. I can't remember Bussian social part. Every Amma for Sian chain. Or said the Uncle Pansy pa. So I bought a Bussian in our buying. I thank God for my life and that of my family. Amen, 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 amen. Jason Abutino de Baye was what here life. Eddie Philip Butchery, a Gate Estate, Apollonia. One of the Efrano pay. Walker say a Castle Gate Estate. Castle Gate Estate. Apollonia. Kind of pen checkers and come out. And up a Facebook, no son yanking kind, a man for us at Omodia, but in fact, the horse of a temupa. And what for say my trade and Ponsadia bar. Or say good morning, Wafa. We thank God for everything. Listen to you live from go to the US. What for say my trade and Ponsano pen as in come on. You don't punch it up. I'm more for Dakwa Yatom. Or say good morning, Sammy B. Be some what to say. No, for me, where you pa. This I want so name of friend Obia Tiapano pay. What's what the uncle pass it? So I heard so. I hope Bambo. I must I say, I heard Nabusian in a bomb home buying. So the amen, 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 dear Cajon. That's the name of a Gideon, a yet a po. But there was a good morning, Sammy B. Or share life with the friend on Gua. Was it Chidan Poyanko Pano Pay when Shami Pa? This a Gideon was Yanko Ponshana de Shamu Nungana and a Ponyamunaka see. Marriott Latte, or say good morning, thank God for another day. Plaga Pagadiaba, or say good day, Sammy B. Watching you live from Achimasa 4. Plaga Sadia Baby. And I say we thank God for a beautiful day. The Lord has made this day again. Let us be glad and rejoice in it. Amen, amen, amen. The offer is sweet Elizabeth. Or say good morning, Uncle Sam. Or say may the Almighty Father richly bless you. Amen, amen, amen. Sweet Betty, Eddie Philip on Zone 4. The offer is Agnes on Hinewadia Bar. Or say thank you, Jesus. Amen, amen, amen. Lord Emmanuel. Or say good morning, bless Amen. I thank God for another day. No pay kwa homano so dey nkomo. So we blochire na utie ma no pay a. We am no ne abetimi afredi afa WhatsApp homano so.
Aya plus 233. Awonsuwajina wa namasha wani monya. Mawa 593 46 565. Oh, Ghana had one swap. 0593 46 565. And I say 053 40 50199. 0543 053 053 40 50199. Offer bano pay me fan what was said no Eddie Abba. I mean funny say good morning. Good morning, Ofa. We didn't maybe I free. Ofa party from Efia Kunedu Mkasa Free Salibuchi. Sister Efia Kunedu Ashalibuchi no pay Macedonia nko. Kupa sana na onwa de ni bio. Wati we mu fefefe. Mama ye ho amba asem. Enu aso de afeba ko kan ye papa afi ho. Ekwasem. Yakopon fa ne ntwe Abraham kukum mai. Na on hwe ne so mbo ne ho ban. Amen. Biri nti akoma okurafo odobuloni anope. Ti yakopon ma no twen honhom. On ma ne ye kodro honhom. On hwe ne din. Amen and amen. Amen. Good morning. Good morning. Hey, Mrs. Good morning. Good morning. Welcome to Mrs. Minta. Yes. I don't pay Macedonia nko. Oh, I don't pay for the music. I want to say, funny bambo, dear boy. I don't pay sorry. Yeah, sorry. It's a mother bodrum. Moje di emu afu sanu. Enye papa bi aya ye. Debut. Enye ya ho pe bi e bro so. Ya dum bi na so ye so. Enti ye fa se da manana. Ya se me sa se dan kan do. Se ye wi fi ye ho ye kata so mpo a. Ni se DLFM ti. Deni de nyina no. Ye be da na se. Papa, na mi sua wa no penso. Amen. Ano pe weti ye fo. Uli ye retro konko. Wa kanya mi asema che ya fe bi a ye de kobo ye bra. Wa sa me ya da nya mi ase. Ni se nde de de. Ewade wa ye ni nyina. Amen. Ye de mu ase da sa de ma no. Ye ne enda ye papa birthday ye morning no. Enye ize ma ye back. Ye so musa ye ni se ni onu Ewade pe. Na oye ekwafo ahodo enkwala ebusua nyina yesire Ewade nseso se mbre ne beso a yebesa akofra ye papa waso bio. Amen. Amen. Bibi ye bia no ye de mu atedam no Ewade o Yesu di. Amen. Amen. Mesro oba no bone tientiem. Adeshi agina homa no so dos no yipa. Dia papa Macedonia nkuto ne nkode aka na mmerese be bia homa na wasan ade wonsam dia ba. Na ye mo na ye ho ento ye mpa. Good morning. Hello. Senior dinu bia kasa free. Hello, good morning. Good morning. Udinu bia kasa free. Hello. Senior udinu bia kasa free. Oh. On temenka 0534050199 and 0593406565. Wait me dia sedane dia ba no pay. Amen funny say good morning. Good morning, me of Achasundi. Mama Omanjo empombo ko de. Ah. Nyankopon kurekure mu. Ye da nyame asa no pay Macedonia nko. Yo na no pay me da Nyankopon asema wo nkwa. Ya ma me Priscilla Fosu no so ne nkwa na ebusua. DLFM workers form ni no nkwa. Wasi madi na on ebusua. Auntie Mary Lakeside on ebusua. Me so mini mebusua. Oh Yesu binti. Amen. Amen. Good morning. Kafra wati me nyina so. Mini Yehovah mesa tirada. 0534050199 0593406565. Good morning. Morning, Akorba. Auntie Maggie Okanshi empombo ko de. Adomani azeyi o. Ye da twere empon yakopon ase. Emoje di emu afisa ne yakeke ma dabodie mu emo pray de na yaseda na ye be ma no. Wadi ene na nsesenso de atoreso. Onwa atwa mu kono ye nchen wo bebre nu onwa ye nu on de daye. Ye hwehwe de aye nhu e ya dom. Ti ano pe ye da Ewade ase. Wo bambo so nko de abo me na busua nyina. DLFM abusua kase. Na me abom nyina ho ban asabofo mamu a na yaseda o enkwala wo Ghana any youth any mpanifo nyina ya da Ewade asemo man Ghana so wabie ni han di ato ye nso that the Lumba and na ya ne birthday Ewade fa ne kransi na won hwe ne so omo ne na Abraham kukumu ono de obawi ate se oye Ghana Bob Marley Ghana Michael Jackson and obaje je nkrofo ani se wakwa ye hwe kwan se na yie no ebe ye jojo
na bɔne biara ma mede akunafo ne mmienu nyinaa sɛ nyame nsa ɔma ɔmo nyinaa ho ban ne nkwalaa ne nyinaa ɔne nyame nyɛ adwuma bye. Morning. Good morning. Dr. Mantwem Press Home Senior Sumayanko. Minia and the pension, Mada, Christian Pona, say, and if I will be in it, come one. And they can say, I answer, and I will demand Christian Pona, or share me also on my home and my son. Then my opinion way at that Namiasu, at the amount of shop with penny, a year pastor, Ebenezer Ado, a year Pentecost software. Ono no ya district pastor e wo su podium no pay da na nya sekese pa adima ne fa leka so kra no na mi tufa na makochebi akoda nyame asenso adima Pentecost sofo a ono so chebi anowo ano pay da nyame sekese pa adima ne fa na ntwempana makao ne ano pay me da se bebre man twempana. Good morning. Me do fu di na bia kasa free ko cha me kasa free ni tai ya frau sen da fan ko fitela Kofitela no pay master danenko. Asida me there bia say an pay nyame ahwe no disia. Amen. Amen. Sina nyame nka ho pa Kofitela. Good morning. Good morning, Daddy. What you say? Nyame adumu a ho fe na wonso e. Mo do marako. Oh, anti comfort ni Pick farm. Yeah, the radiate. Oh, nandom bebre a waja sa dom ye. No kwasem. Wazama de pa akache ye bio. We gana se mame manyi nyina ankwa. Any mo enra ne mo yes na me bom ho ban wo Yesu din. Amen. Amen. Good morning. Praise the Hallelujah. Medofo. Antimeli ni lakeside. Antimeli lakeside. Mama no pay master danenko. Nhyiraba waye nhyirabate. Amen. Amen. We are there mane fe. Mane ya kono. Amen. Daddy da wase wate. Amen o mama. Na munyina mu chire wodokan ya mu wo madadi. Na me asumdwe enka munyina. Ye de radi ase wo de bobru hu tumi ni na wode a wode adomi na no pe. Amani han fefe ne abeda ye nyina aso. Asidanka ye nyankopon. Ayeye nka dedi. Na asi ani nkabia enka mi obo so ni asase ase nyina. Na dum ni mobru hu ntini eti ase. Adobunenti. Amen. Amen. Good morning. We go ratio. Asante zongo na mpom design. Asoso hina da fuye huwa na dauruma. Yeda na se pa no pay master dan ko Mr. Asante. Yo, na me pa chawa ni je wala. Oya eda na. Me a member. Oya member ati se de me member yai. Ani ade o do che me pa o. Na senka nya me den. Yo. Yeda sa fuye huwa se. Se ene da so. Wama kesi na beto mi ni mabusua kuwa da o ma no so. Say enye di fanyina ni nyane sa. Nti ya me kan say ayi nka ni din na se nka ni din. Ifo nya mi sumunuo. Asana wawu. Ebi ase de padi enyina ra ye be dani eja. Oh. Say ni. Ifo nya mi sumunuo. Asana wawu. Ebi ase ni enyina ra be twamakọ. Can one pay. Amen. On Kawan so ho pa Mr. Santi. Amen. Amen. Fanny say good morning. Morning o Nhyiraba. Hey, me dafo di na bia kasa free. Ma Cassandra ni o. Ma Cassandra Precious. Yeah. Ana petro di ampo yankopon Nhyira ma yenko e maseda ne nkoma ma. Oh, ye de radiase. Sa ode na cheye. Ye de radiase. E wo ye mami. Prince Lafusu so odobro ni abrabo mo. Ani ni ma ni me busia. Ye da mo so ase. Yankopon Nhyira mo wa Nhyiraba. Ye fefo adwuma ye fo Yankopon Nhyira mo. Amen. On Nhyira mo bebre ma ye wate. Amen. Me Nhyira dofo nyina ye ba ye nso no. Da nyame kopon ase wo ya brabo so de nyina nso kodu asudwe mu. Ye se Yankopon ye da wase. Ye da wase. Yo. Bye. Amen. Good morning. Morning, Nhyiraba. Be dofo di na bia kasa free. Mama Esther ni. Mama Esther kasa free. East Legon. Mama Esther no pay me ntio.
Anano pay, Yamia San, Amaya Huno, High no, Yamia San, Shayasu, Ama, Boni Biaranka, Nhyiraba, Yamin Kamu, Yamin Shamoso, and some Wajuman can see Amuye, Yame on Shamosoma, Bibi Biara Mobay Biara, and only when you can. Yes, we had time watching Pimping. Now, some days, the Mama Prince Landing in Mount to share a running sauce or more money. I won't buy. No much my phone in I won't buy. Now, that the Lumba, Monko, baby Abraham, no, really want that. See my me, my way today, and now, may I do my phone so I bought me my do my home buy. Until the dear say, on come home, bringing hate my Mexiano. Obeto nka. Mami Mfani say good morning. Good morning. Edo food no be akasa free. Patawa big mama. Asenya New Jerusalem. Better mama no pay maseda nko. Oh, asidan kanya mi ofa. Ame wa ye nyama bebre amaye. Ne kwasem. Ye mekwa adwuma do won koba. Ye mako so so. Wa mo ye adwuma on so rade shomo so. Oh, erade. Ye dana se bebre. And the brother na pay as me na ne say aye yinka ni din. Amen. Amen. Bye. My family last call no pay was done so na dwumadi ahodo na kana to aso ofia na we say good morning. Good morning. Ipa chodi na bia kasa free. Ipa chodi ndi mliku. Oh, sister mliku ampombo ko de. Ipa chodi. Ana pay mas done nko. Ana pay the radio sister man the previous year. No. A high fair, me bamboo soon, quoting your demand. I don't see me. Amen. Good morning. Good morning, Wafa. What for? Yamia, don't you last call out dinner be a casafre? A jack is Jim Kutuki. A Joa Cristiano pay Macedanenco. And pay the body active. Then on a body young quite saying, say a can't ask for you to can be. As the damn good soon, I demand of a rabbit. There are that in my mammy or double noon. There are that mamma we know on no build DLFM. There are that movie. Amen. What I see with you, my can't be our one prime funny chat. Good morning. Kofi ma Asham and Damon City and pay Macedon Cosinia. Of Uncle one family crank and their own phone any accident. And then of pay the Amiasi or Bade and Kupaya and Adi any view. Ofa, ye shall see 1st January and then the 30th of September. Yankupon review, a couple sumi and sa, na Yankupon the HRPA. The Shemada would no Jerry dear for Sania. Yes, see DLFM with you for in Iradi. Yet I was you be bureau saying that a bit PMO, Chidimu, Andra, and Ofano, Iradi, teacher on my name, mom. The Amashi Bia, or Daddy Nebusia. Any okuneni ni mine na irade yetisha amanimum any duma thing na shomodin na mamu amodin bro amodin so na muntumi fanye wadwuma adomniti amen papa oni nyame adwuma wo so ne twede ampo Nyankopon entina Kofi ma ashama ndamon siti nyame nhyira pi in fact ye brani ntino Anidaso ho mo bia no pass da no ye fancy na message ni kakra ba meka de account na Monica Fojo o se ye nhyira e wo twede ampo Nyankopon onsem Mrs. Monica, Anopay, Fayanante. DLFM 106.9. DLFM 106.9.
7 say. The year dear free Yankupon 7 eba. Yana Payampa Bonyani say. Yankupon and Piebo. Yaponte and Sufre. Mani see ye. We free Monica Fajo. Afi Joshua Poku. When you hear him, dear, that's one. I mean, Shrawa was some. I drink any beer bar. Thank God for giving me another beautiful day. But the young pass it. So a man and Quaffo Fro. A man who didn't have seen our show almost so. We are extra oh. But if a man has not the bay, Eastern region. No pay new bophobia wa braboimo. Many that was so many. Papa. You come off for brabodum count good to one pay. Daddy Lumba in the busia. Young papa, my friend in you left Matthew Fogina. Oh my God, that's it here, and Yano pay. DJ Ghanaman Diaba. What's what the young points who I had to one home by? Petrol station where Biamukuha. Ghanaman of Penjakas and come out. Woodman Fada. Appear could be the incoming president 2028. Row. And a pair of us in the chair. That's right. Good morning, Sammy B. Thank God for another beautiful day. Amen. Richard Manu BBF. What's Sammy B? But you are doing a wonderful job. Keep it up. Oh, BBF, in fact, seen on a permit. That's the papa. We see good morning, Nhyiraba Kwadwo Sammy B. I thank God for my life and that of my family. Not forgetting people. Listen to you. Oh, this DJ Ghanaman. Oh, Sinan Shran come on, pa. What's what you and Uncle Punch DLFM my Vojina. DJ Ghanaman, great station, DLFM Net. Good morning, Sammy B. Thank God for another day. And thank you for your good works. Thank God for my life and that of my family. Listen to you live from Atomic Hotel. And someone way hands in the dunya. We see you go to all DLFM workers in management and listeners in may God bless you all. On here now, Raphael. I see you do ato. What if it to Equiapem? In an opinion, go point out pan on your Cassiano paper to Equiapem for your pay Chatiamo. Yanko Facebook on us all. Honorable Franka Mankwa. Or see watching you live from Kitasi. A special happy birthday goes to Nanaya Amano Asuna Hine of Kitasi. Wishing you all the best. Let me take it once again. This is coming from Honorable Franka Mankwa. Or see watching you live from Kitasi. A very special birthday. Nanaya Amano Asuna Hine of Kitasi. Wishing you all the best. What fast Janet say wa? I hope all is well. But be fine. Was it thank God today is Tuesday? If I go panya de kese pa. In a same command yanko pondin. We if Janet say one thing. Why? Many that was so many DLFM 106.9.
ye ni dan Yankopon so abrabom na mom ne ye ka ne se Lumba nsupa ye nsupa aba Montia Ghana fo nsi ne fam kra omode na nsan ka bi ne nsu awda wo pe nyina se ye nsu nko na wo pe de Lumba nsupa ye dwuma no no Lumba nsupa nsu na busu o man Ghana mu dodo wo pe bia wo nsa betimi aka bi tibe kanfo de ama ho wapom di hie ho de sentina dade Lumba odwunu minum mienu nkwa ho na ko fan supa de ba ye se be ya wonum supa obenya nkwa na Jesus Christ ko hia oba no ade ba ko po bi sai ne se opensuo insuo vise nsuo na mankwa enya aduane o ya no pe mesra wada mon sankan supa ne bi na nom na wapom de ntumi kon kan fa ma na ba num so nso de a ne nyina ye Lumba supa. In fact, in Sona Busupa, there's only Guma who do me, you know. You got bottle one, and yes, answer a shattered one. Yes, we're not corner, now, every day, first, I'm stamping up him to say pine. When you've been no more since Sans born in actually. Yan chrono way. A quenya by the Magana, what traffic in BCFA. A boy, yes, if ye, or clear on your Juman Vanya, will be a shop. Now, soon, what they are on Phantom. Mon Sanka Lumba to punish when we Nakoton Wate. I will soon there be a Cadia where we see. Omagana Juma Nazuluma Supada Mentino, a Juma Bako Pebina ye, and yes, Cafasma Ebusiano. From Perifa, true first Najimunchemo 0555 Obo 0995 for me and Saka home. No about 274 757 Anna Eteti Gonso 0577 475 343 0577 475 343 Way Lumba Supampe for Ahoma Trufoni. From Piamo down some of them patem. Madame Abayamiche Butum. The shop on I just sent to Lumba Sports. It has to be appeared to see the more. Ever done someone. Ahoma Trufoni 0557 349 401. Fanko PMO of Fanko Sport M. The shop I just sent to National Worship Bay. No, Mama Vicken. No, Intima mo pokwa sama sama insawam idobro baby mo mani vanchire mo e wo Fanko Sport M. The shop no we be National Worship Bay na. Mama Vico Homa True Face 0500 680 783 0500 680 783 Brakami Butumo our Dakuma Circuit Station Brakami no permit yao the shop on Dakuma Circuit Station Eben Adum Tobana na Homa True phone 0244 094 793 0244 094 793 Dancing on edit Kwesi Butumo Ewo Dowenya the shop on Central University College no e dey anymore na Homa True phone 0246 601 004 0246 601 004 and 0266 0266 400 215 Super wie ansado ba ko aka ni o wapo mu din yade ehu hia pa wanum so na nya hoden aka ho no na so obo homoden kwa wapo mu din mu say yade bi na je oni padua boso etete wa no peya na no peya kanfo Vidank Healthcare e de mo no pay no pay se de oni padua ne ko ona se atatai wona nya hoho no wafu nyina pagya why wadwen se obi na aba odua medafo nya dua bo e ya kidney failure hu sunsanso na eba no
twidi ampa yakopon so no anya mfa ya pomodin so mfa ni agrokra sentina eya vidant keke photo on safa ade afro anopɛ no say ya kidney failure eya liver diseases ya bra bono ho abamu ne chemato bia abamu a fa kwadan Dr. Vidank ye mo ya sabia ho so e kama pa ya sa ya de ayare de tu ase deku e kwa nsa mabiewu everyone turn back